হেৰণিৰ ভিজিআৰ পিজিআৰত যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ আমি ভিজিআৰ পিজিআৰ এলেকাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ तुम कार बिंगलों सो अपन इसी गुड न्यूज़ बांगला पहलो ला इलीगली के दो पीजीआर वीजीआर लोंग ले लोंग ला इनक्रोचर सा तुम फान इविक्शन क्लेम पोन पपु आसाम सरकार हिन मते आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा थान पोन माथे में तुम चिंता है मैंने बत्तुमी ट्रिपार्टाइट इसी टॉक्स दो दिसपुर लोंग गुवाहाटी लोंग लदाख काउंसिल मेंबर्स तुम दलो ला पेन दाक आसाम गवर्नमेंट अमुनि तुम दलो दी सरकार अमुनि तुम दलो ला इनके सिविल सोसाइटी ला प्रोटेस्टर्स तुम मेंबर्स तुम लदाख वांग लो वांग पेनिसी चिंग वाई चिंग साइलो जे को पीसी क्लेम उनजिमा उन एमा सो इलीगली के दोला इनक्रोचर्स तुम फान फ्लुंग उनजिमा उन एमा हाय पुथाक चिंकी लो से धक को पीपीमा पॉइंट्स दाक का चिंकी पन धक इतुम धक ल मेन है हाय जे थाना को पीपीसी भी पन माला पेन कोमान तु अनसी की फ्लुंग पनते ला इलीगली के दो तुम फान मतलब इनक्रोचर्स तुम फान कोमान तु अनसी एक्सपेल पो मते हम दाक पेन इविक्शन के क्लेम पोके दी लाइता सब चीनी ना ये काउंसिल इन पेन बांग सी थान पन बांग के सब सो काउंसिल पेन द चोक चित दो चेत मते 50 चेत नहीं जी पोलो सीता काउंसिल इन पेन ले दुन तेरो संता आसाम चीफ मिनिस्टर इन पेन थान पोलो तना फर्जी बा फ्रैंक सो फ्रैंक पीपी लालाम लो थान वतमी पुलते के चेंग सी किमी बांग के 8000 बीघास अलोंग ले लोंग ला वीजीआर पीजीआर अलोंग ले लोंग दाके दो इनक्रोचर्स तुम फान इविक्शन क्लेम पोपुस आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हिन पेन थान पोलो इनकेला गवर्नमेंट ऑफिसेस पेन चेंगनोक लहाई हेदी लहाई के दो आदिम मते लहाई ऑफिसेस लहाई पनता सिफ लाप पोपुसी थान माने सिफ माने अलोंग अप्रेक आदिम है अलोंग अप्रेक अलोंग लिलोंग सि पन्थु पोपु इनके ला पेनंग पार ला वीजीआर पीजीआर पेनंग पार लोंग अपनी आदिम लोंग ऑफिस अलोंग लेता encroachment mate cherai pi de do tha la hai dim ben ta eviction claim pon bu si than pon di asan soil conservation pe irrigation pe ni la hai son do lang ang ton lang ka than pon pe la hai tum encroachment ke claim along li la hai phanta eviction claim pon po mate council hin pen pa claim pon po mate council pen claim pon bu si alang li than pon parji pari হেৰণিৰ ভিজিআৰ পিজিআৰত যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ আমি ভিজিআৰ পিজিআৰ এলেকাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিম আৰু ভিজিআৰ পিজিআৰৰ বাহিৰলৈকে লৈ যাম ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আলঙৰ ভিজিআৰ পিজিআৰৰ মাটিক বাদ দি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিও মানুহে এনক্ৰ'চ কৰি থৈছে ইৰিগেশ্যন সইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিও এনক্ৰ'চ কৰি থৈছে যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি এনক্ৰ'চ হৈ আছে তাতে কাউন্সিলে এভিকশ্যন আৰম্ভ কৰিছে सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट के डिस्कस पन ला बांके ट्रेड लाइसेंस हाला दाक हाला सोदिम लो ला वीजीआर पीजीआर लोंग ले लोंग हाय लोंग अमुनि तुम हाला बिजनेस क्लेम ला हाय तुम हाला ट्रेड लाइसेंस जुदो मते ला ट्रेड लाइसेंस ता काउंसिल हिन पेन पेनी पन ला पपु कैंसिल ला पपु सिपु के दो अनट्रेड लाइसेंस ता लांग टन दा कैंसिल ला पपु सि थान पन वीजीआर पीजीआर माटित जिमान ट्रेड लाइसेंस इश्यू হৈছে কাউন্সিলে আটাইবোৰ ট্ৰেড লাইসেন্স কেনসেল কৰিব যাতে কোনেও তাতে ইলিগেলি ভৱিষ্যতে ট্ৰেড লাইসেন্স ল'ব নোৱাৰে কাপ্ৰেক ইম্পৰ্টেন্ট हाला बांके ला नाली तुम चिनी लो मिने दी बांघिनी मुनि दाक चेवय दुन जुलो पिनेलो ला सो इंसिडेंट लो अचु हेड नाली तुम चिनी लो दी ला इसी क्लैश दो कॉन्फ्लिक्ट दो कॉलो मदी तुम कार बी पेन ला पेन ला इनक्रोचर्स तुमंग बोंग है बिहारी तुमंग बोंग है दी दाक अगे चेवय दुन तांग अमुनित आहेम सरफान 10 lakhs पेने आसाम सरकार पेन पिपन पपु ला पेन काउंसिल हिन पेन बांके साकुरी पिपन पपु सिपुला चेवय दुन जुई आहेम फैमिली मेंबर फाले যিজন ব্যক্তিৰ পুলিচৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হ'ল কাউন্সিলে তেওঁলোক তেখেতক এটা চাকৰি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্তকৈ 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব অলৰেডি কাউন্সিল ইন পেন্টা अचु के चेवय दुन a family member fan 5 lakhs से पिरो नाली तुम चिन लो मिनिट बट मुनिट के अभी देले है पैसा भी इन पैन लगे सी राप पुछ चलो दी पैसा पीस दा मुनिट चेवय दुन एटा फिर मुनिट लोंग ले है लगा मेट प्रोते दी
tongke tangka jong hele dusita life ke nam derun imati di cheboy tangamunit phan ke wan tu derun imati sta council in pen ta 5 lakhs pilon on Assam sarkar in pen ta Assam government in pen ta 10 lakhs rap dun po mate pipon po sipu inke hala VGR PGR long lelong council in pen fencing pini kuripon po fencing kuripon po ne kang pai pon phadi si boundary salam po inke hala so boundary arlu bangjok tumta long le pachira e mate paludun e phani si fencing ta pasalam pon popu than pon Assam chief minister in pen খেৰণিত VGR PGRৰ খালী মাটি 8,000 বিঘা আছে এই 8,000 বিঘা খালী মাটি কাউন্সিলে ফেন্সিং কৰিব আৰু বনানীকৰণ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও তাত দখল ল'ব kapre ke pon hela banke VGR PGR long le long ha so dim long ha khali long leng se mati de hala dak banke thengpi thengprang si e pon popu afforestation popu English pan afforestation a project initiate pun popu sipu kopi bang ne labang exact chin ne kopi a thengpi ne ki eji bang he but se gun ne ki eji kopi ne lahai bang than the he sita thengpi thengprang e pon popu si lata than pon এই 8,000 বিঘা খালী মাটি কাউন্সিলে ফেন্সিং কৰিব আৰু বনানীকৰণ কৰিব inge kapre pon hela bange si relaxing ason hoy tumphan athema penang anamuni tumphan case ta register pondolomati la hala dak nali tum chilum harlong chewar pe chengno police tum pen lai pen chewar mar hadak police tum ta injured man dupiglo total around 70 people munit tum hai injured dun दो पुसे as per the report ke chini pon en khara dak bahini ke cheboy jur nali tum chilum ne inut phan ke kereng mekai choklo ke inut bang ke tum karbi cheboy dun chilodi inke hala dak pena anamuni tum phan ke police in penta case registered pondolo inke hal hayamuni tum phan bang non bang ke relaxing la soposipu athema ni hal hayamuni tum phan low plot po ene case registered pona phete hala so thing ako proceed to po ko arrest lahai dudu mati but arrest rilo pusipu general amnesty mane pardon hai mane lahai tum phan low plot po Assam sarkar hin pen bangke halai register case bangke pawela po jail hai damang ne arrest rilo hai except hala dakta ko pene do condition bangke hala inut phan banga hemar lumachi me kai chok pumati di hala hem kai chok pen pa thilot hala tum phan bangke action NG pusipu hai inke la penang par kaprek tum phan halai kaprek case registered pon phan bangke pinela po pusi pardon la po pusi pu arjita যিকোনো কাৰণতে নহক ঘটনাটো ঘটিলে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে শান্তি ঘূৰাই আনা সেইকাৰণে পুলিচেও যিজন জীৱন্তে জুইত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হ'ল সেই কেছটো ৰাখিব বাকি যি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে পুলিচেও আমি জেনেৰেল এমনেষ্টি দি দিম যাতে আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি নাথাকে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কাৰ্বি আলং কাউন্সিল আৰু চিভিল ছ'চাইটি বা আন্দোলনকাৰী পক্ষ বা আন সকলো ৰাইজক লৈ আমি খেৰণিত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম কাৰ্বি আলঙত আমি inke la dak isi point hala bangke sabso discouraging hoy sita hokalam bolage ninjenen kokudi council in pen bangke ningkan hini pen non anta affidavit court long submit dam delang tho inike case suli bom hai stay order hai ke antum dum high court long case suli bom hai sita council hin pen ta isi affidavit hai hala submit dam nangji polo court long but hala bangke council hin pen submit melang non anta jongsi aprang pen submit elo pusonte la so case solve phan pa ansu se joy chadi polo mate chat chadi polo mine sita hala bangke der chalo but before 5th of January 2026 morning lo hai di before 5th of January affidavit la pu council in penta submit nang po mate submit po la pen civil society ahin penta public in penta isi submit ponang po la lo pulute aprang proceed phan joy ki po pusi alang li ningje pon আৰু PGRৰ মাটিৰ সম্পৰ্ক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড আদালতত বিষয়টো বিচাৰাধীন হৈ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলে আজিলৈকে শপতনামা দাখিল কৰা তাৰ কাৰণে
গোটেই বিষয়বস্তুটো এতিয়ালৈকে আদালতত সমাধান হোৱা নাই। আজিৰ আলোচনাত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে 5 জানুৱাৰীৰ আগতে আদালতত শপতনামা দাখিল কৰিব আৰু কাৰ্বি ৰাইজেও আদালতত এটা পক্ষ হৈ তেওঁলোকেও আদালতৰ সন্মুখত নিজৰ দলিল ৰাখিব। ৰাজ্য চৰকাৰেও আদালতক অনুৰোধ কৰিব যে যিহেতু বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ খুব সোনকালে ইয়াৰ ৰায়দান কৰিব লাগে। Ante kumantuan lo hala illegally ke do encroacher sa tumpan ki plum poge. Polo hala bang ke exactly hala solam bang than thelang ya thema batumi si discussion dolang ma didi la discussion non bang do el he ko bisi claim sab na tum chinki je than la so fit non ako next step bang ke 5th of January ni yes 5th of January ni bang ke high court long pine dampo pusipu high court long dampo anke chinki je than pe organize pe dia dak meeting lai si chinki je than po enke la dak asam sarkar hin penta effort pidun po council la pen lapu civil society hin pen la tum chinki je than po 5th of January ni ke la that kupini hala dak decision ng hala bangke non future la me than nu mati di mate chini ne mati la si hala bangke mo aprang si chini po 5th of January ni bangke court long dam po thema case suli bom mati di enke hadak chinki je than po so phisi than thu po hai enke komantuan si eviction claim po ma kopi ma fencing lai thengpi thengprang ei lai la me do lo non hai sita komantuan ni hala bang pa chuni hala bang apor nang leng no te hal so phisi ako than thun alang lining je আৰু কাৰ্বি ৰাইজেও আদালতত এটা পক্ষ হৈ তেওঁলোকেও আদালতৰ সন্মুখত নিজৰ দলিল ৰাখিব। ৰাজ্য চৰকাৰেও আদালতক অনুৰোধ কৰিব যে যিহেতু বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ খুব সোনকালে ইয়াৰ ৰায়দান কৰিব লাগে যাতে আদালতৰ ৰায়দান অনুসৰি আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰি। That means non 5th of January ni bangke council pono civil society lahay in pen mate la sam sarkar hin pen ta effort bidun po la so case fan mane speedy ke solve fan mane la an se ke chat pen ke solve fan support bidun po mate effort bidun po hai chinki ji than po 5th of January ni bangke high court long dam po chinki ji than pen lai lam chinki ji than po la so fit aku second meeting ta organize pontu po pusipu chingwai chingsai pontu po hai patumi ke do 26th of December ni ke do son meeting do thu po isi 16 kalte 17 January pusipu hai that means 2026 la morning lo hai hala ke enka hala dak adhok alam chingwai thu po adhok points la hai bidun po bidla son claim thuni son claim thuni civil society ben than po ba council in ben ta than pon po si hala so ta ko chingwai chingsai thu po so pira ko ka break steps ta en pontu po chingbi che than pon thu আলোচনা হ'ল আৰু বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিব বাকী আছে। 16 বা 17 জানুৱাৰীত আমাৰ দ্বিতীয় লানি আলোচনা তেহলা হাই কোর্ট pen stay order ke entang tum hala so long lilong ke do tum da do tela tuma phane kupilo claim po gente council in pen mate sarkar in pen kupilo claim po polote la solam ke alang ningje je he kupine claim ponji sita stay order ke en pen ke do tum hala dak do opusi alang ta ningje pon lo কাৰ্বি আংলং ক'ত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে ছাৰ কাৰ্বি আংলং আজি গোটেই লিষ্টখিনি আমি দেখিছোঁ। গতিকে কেছটো 5 জানুৱাৰীত আমি হাইকোৰ্টত যাম, কিন্তু ক'ত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে এই কথাটো আপোনালোকে কাউন্সিলৰ পৰা বুজিব, কিন্তু খেৰণিত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে। la stay order ke en pen ke do tum phan bange kupine claim ji la bange than pon pe aro la high court pen order ke entang do la tum de stay order ke entang do la da ke state government hin pen mate council hin pen ta ining hangaling e claim no court alam ta follow nang kok ta harjulang kok la solam ke tum ke chini ke nang sodi ining kang pen claim tap tab ra ta chok chi di aron pen dam nang kok ajat hormut hai di asi hala solam mang non mate than the la non 5th of January ni court long dam po la so chingwai ching sai po jat po la so fit outcome ku pini la so than pon tu po ke next aku la court long case ta suli bom mati la mo fit siala bange than pon benon mate than thi but kupi si claim bon de halai tum ban ke la stay order pen ki du tum phanante pa do long wer po ma eviction claim ki der po ma do wer po ma hala so lam bange si question mark do ko big question mark do ko la tin
ang bong tadi mate tum hedak doer poma la sola mang jilu mate sola menon mate clear lelang di mo fit kupine la judgment court pen piponji mo court case high era fit ansi I think ne tengte hala so fit ansi la banke finalize ponpo ma je la tumphan eviction claim nangji mate claim nang ni judge sta court pen mo than ponpo hala banke I think hala phane apor nangji bon hala so case suli bom la mate ne tadi ke hala hai tum phan bang ke kupine claim ji stay order do ke do hala limata than lo di chief minister dr hemanta biswa sharma mata than lo ke prabji ne sonte misani polo di la tumbanta pini eviction claim la sonte misenji polo but court pen kupini puji hala bai tum non mat ke ningjeun emati ni matang town e mata asam chief minister mata lage thanun ne ji di asi hala phan bang ke tum ing hongnang kokpo ke apor bang do te chini podi non bang si mission no di adhok Assam state government hin penta support nang pidun no la pena sabsu chat poi tum demand la eviction claim nang jil haya demand banke playing position si pe jo pen theklong lo inke la dak adhok a point state point thulang not next ako meeting do thuji ma didi si discussion do thu po 16 17 January 2026 pusibu hai hala so election code of conduct of election lahai puthar ka chingwai pon po land alienation lahai long live alarm lahai pini lahai points ta ko akimi mo fresh thapon pen chingwai chingsai thu po pusi asam chief minister ningje po kila dak si question mark dolang si ni ningar lo todang li tumang bong ta doji mi hala bang ke hala dak ke do atum atela voter list lo amene thapon lahai tumphan ente amen in than ponjima mate ko pilo claim po kala solam ta dak itum angbong mate erais me melody athima vote lo amene thapon lahai ta phrang itum langdam et pulute aphrang arleng thetum lahai tum si lahai ta claim lo di hala da padu long pen cheng lok amene thapon cheng lok di lahai election phan for the sake of election for the sake of vote amene thapon do pik lo ti hala dakta sabsu bhuli du kong mo aphrang pen le amen ko aphrang arleng thitum jong si amen thapon pe ja je padulong le son te pinier ni la an ke thi incident heme ke kai pen cheng no la an avede ji polo la so stage an leng le de ji polo amene thapon hai ta du kok lo aphrang pen vote lo te la hai tum phan non ing than pon ji ma mate ing than pon pe ma la tai si question mark bangke dokok lo hin pen jong si langdam pulo tadi yang litum te ko pilo mathap inke okay la trade license la bang than po la bangke happy lo we are happy for that right but when it comes to voter list di la so lam bangke sab so non ta clear le lang tum ko pilo claim pon bon te la hai tum phan te non ba lang pu bangke pang sam nang po di che pang sam nang po hin nang penta la son si ningje pon la shooting pulote hal hai court pen order ke en pen ki do tum hai tum bang ke do wer poma mate kopilo je plang poke mate la tum bang mane hala bang clear le lang non ta hai wese hal hai lam ta itum isi clarification la son long son te messenger polo di la pen la vote amen in than ponji bang than pon pe mala talo ne teng de vote pen amen bang ing than thi jibon athema election lam da dukong mo didi election lam dukok inge voters to me dila vote ki jok to mate voters to pick la that ama si la vote a join ta ne teng te la that ing than the de jima puta ma thami me son ta do he rat tumbang ge anutin ning je horlo ing thanang ji pong selo di nali tum teng de ing than ji son ma mate ing than the son ma ko pilong li tum ma thage di la so aputhak tai tum isi clarification long puson te messenger polo di rat tumang than si ke mi pongsel he sita party hin pen lapu aleng thi tum ko pitong claim jila bang ni tang thanik thi delo di itum bang ke totally si avede tang po pusi ma thalo mati di tum ke la son si ni ma tara son si ning hang mati ke an ki ong thulo da tu population mane non ke karbi go back pusinang puthurong an loge nang litum charge long lo mine theklong lo mine la hai video theklong pen mage ning jang ji mi lai ba ning kang mi di ekdom sita chitu dam ra ji thadam ra ta chok sida son aron pen claim lo pusi non second stage anta leng po mate
conclusion ante leng pum di son chitu chi thare tara son lopulote problem si theong ong po sta solution bang long le det pum ti son bang ke solution long po son si thek long lo mi ulam lo di ke la lopulote sung se poi tum ta pe ngi charli tum da du lo pre pre la hai ta ma thanang kong ti ka pre pre lam ta ma thanang odi la si ing sam nang poi ing sam jin ben si solution bang eklang nang po la si solution bang eklang po son si thek long la phrang la achulom doge dukok lo incident dukok lo chok le hala par det lo ke non bang ke solution long po mate la hai tum han phlung po son si thek long lo sita la bang ke pine je plang ji non mo phrang a por pen chini podi mo ako information long thu lo pulte nang than thu pon ali tum phan aro isi question do lang ni hin pen ta mate nang li tum tang bong ta do ta hai hala bang ke stay order ki en tang tum court pen high court pen stay order ki en tang tum bang ko an bag du ko an families bag du hala solam ta klar da ka sonte messenger polodi bang pharoi si pharoi ni bang pharu pho ko an ni ge du hala solam non anta exact itum chini ne la dia kanutin ki pusika prek prek mati ki non council hin pen sila bang ke than pon po mate council hin phan muni tum phan le arjune busi Assam Chief Minister bangta ke than pon thu কোট ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে এই কথাটো আপোনালোকে কাউন্সিলৰ পৰা বুজিব কিন্তু খেৰণিত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে nangli tum tengte la hala da ke do voter list lo amene do tum phan ing than nang jima nang ne nangli tum tengte di ni hin pen bang puji halai tum phan ta amene di ing than pon la pen pini de simi po pon lo di ne tengte ni hin pen bang ha di ni perspective pen sining jel hai pata nangli tum tengte ko pilo pu poge nang ni tum comment long tok ra nang than bu chin thale si che tong thuna next update long thu te ne than pen bang bom po okay si che tong thuna kar